Reka mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza mbaha ikaze mu gitondo cyo kuri wa kane tariki ya kane ukwezi kwa 12/25 tuganira ku makuru azindutse avugwa. Ni inkuru ikomeye cyane ivugwa kuri General Mubaraka Muganga. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Murika ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atari mu Rwanda, aho yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusinya amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakamije gusoza cyangwa se kurangiza amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi amaze imyaka hafi 4 atutumba hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2023 yakubura imirwano n'ingabo za leta ya Kongo. Hanyuma rero uyu mugaba w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda Lieutenant General Mubaraka Muganga ntari mu Rwanda. Kubera iki atari mu gihugu cy'u Rwanda? Imwe mu nkuru tugiye kwitsaho tukaganira tukarebera hamwe impamvu atari mu gihugu cy'u Rwanda kugeza magingo angaya, nkuko amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Mbere gato ariko yuko tuganira cyangwa se twitsa cyane kuri inkuru ivuga kuri General Mubaraka Muganga, mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, reka tunyuze amaso mu bitangazamakuru turebera hamwe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino, ubundi tubone kuganira kuri inkuru ya General Mubaraka Muganga. Reka mbabwire ko ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba nibwo Perezida Paul Kagame yageze Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukuru w'igihugu rero akaba rero yaragiye mu muhango wo gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuhango uteganyijwe uyu munsi tariki ya 5/25. Uteganyijwe ko Perezida Paul Kagame ahura na mugenzi we uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Amasezerano rero agomba gusinywa n'ay'ubufatanye bw'u Rwanda na RDC mu rwego rw'ubukungu, ashimangira andi yasinyiwe i Washington DC tariki ya 27 Kamena. Amerika isobanuye ko amasezerano y'ubufatanye mu bukungu azaba ariyo ya nyuma, igaragaza ko ifite icyizere ko azafasha akarere k'ibiyaga bigari kugera ku mahoro arambye. I Washington DC rero hagiyeyo abandi bakuru b'ibihugu byo mu karere barimo Felix Tshisekedi wa RDC, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Dr William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya, ndetse unayoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Abandi bategerejwe Washington DC barimo uhagarariye Leta ya Qatar, Togo, umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe African Union. Bose bagomba kwitabira umuhango w'isinywa ry'aya masezerano. Aho rero ni mu buryo bw'incamake. Hanyuma mu yandi makuru reka mbabwire ko uyu witwa William Samoei Ruto mu gihugu cya Kenya akaba yise Gachagua wari vice perezida we igicucu. Perezida William Samoei Ruto yavuze ko abavuga ko ari kwerekeza Kenya mu bibazo nk'ibyo Somalia irimo aho kuyigira nka Singapore nk'uko yabisezeranyije ari ibicucu. Ku 28 Ugushyingo 2025 Rigathi Gachagua wari vice perezida wa Kenya yavuze ko Ruto amaze igihe abeshya abaturage ibidashoboka. Atejo mwumvise Ruto abeshya abaturage ko ari kutuganisha ku cyerekezo cya Singapore mu gihe ari kudusubiza inyuma harenze mu mwaka w'1963 mu bihe by'ubukoloni n'itotezwa, ibyorezo, ubukene n'ubujiji. Igihe cye cyo kongera kwiyamamaza kizagera turi nkaho Somalia iri. Ku tariki ya 2 Ukuboza 2025 ubwo Perezida Ruto yari mu nama y'umutekano yabaye nk'ugaruka ku byatangajwe na Rigathi Gachagua, avuga ko wavuze ko ari kwerekeza Kenya aho Somalia iri ari igicucu. Ati hamwe rero n'Imana tugomba gukura Kenya mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ikaba igihugu giteye imbere. Ako kazi karashoboka ndetse kandi abandi barabikoze. Mu myaka 30 Ubushinwa bwavuye mu bihugu bikenye, uyu munsi ni igihugu cya kabiri gifite ubukungu bukomeye. Mu myaka 30 gusa twabikora. Bakomeje avuga ko hari abantu njya numva iyo tuvuze ko tuzakura igihugu mu bikennye tukagiteza imbere bavuga ngo ntabwo bishoboka. Hari n'abandi iyo mvuze ko dushaka kujya mu cyerekezo cya Singapore bavuga ko bashaka rero kujya mu cya Somalia. Abo ni abantu b'ibicucu. Perezida Ruto rero na Gachagua bamaze igihe rero kinini badacana uwaka. Umubano wabo mubi wagaragaye cyane mu Ukwakira 24 ubwo uyu mugabo yeguzwaga ku mwanya wa vice perezida yaramazeho imyaka igera kuri 2 muri iki gihugu cya Kenya. Twihuse mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu nyirizina igaruka kuri General Mubaraka Muganga, reka mbabwire ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump agiye kwirukana abanyasomalia ku butaka bwa Amerika. Perezida Donald Trump yasabye abanyasomalia batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gusubira aho baturutse kuko atabasha muri iki gihugu. Ibi Perezida Trump yabitangaje ku wa 2 tariki ya 2 Ukuboza 2025 nyuma y'inama y'Aminisitiri yarayoboye. Yabwiye abanyamakuru ko abanyasomalia bakwiriye gusubira iwabo, ashimangira ko Somalia yahindutse igihugu kibe. Ati ntabwo mbashaka abimukira b'abanyasomalia igihugu cyacu, ndakubwiza ukuri. Ati umuntu ashobora kuvuga ati ibyo ntabwo ari byo muri politike ariko ntabwo byitayeho, ntabwo mbashaka mu gihugu cyacu. Hari impamvu igihugu cyabo atari cyiza, igihugu cyabo ni kibi, ntabwo mbashaka mu gihugu cyacu. Ibyo kandi nabivuga no ku bindi bihugu. Akomeje avuga ko Somalia
n'ingirwagihugu ati murabizi nta kintu na kimwe bafite birirwa bicana. Muri iki kiganiro Trump yibasiye Ilhan Omar wanditse amateka yo kuba umudepite wa mbere muri Amerika ukomoka muri Somalia. Yavuze ko uyu mugore buri gihe ndamukurikirana yanga buri wese kandi ntekereza ko ari umuntu udafite ubumenyi. Amagambo rero akomeye cyane ya Bwana Trump ati yavuze ko uyu mugore buri gihe rero ati ndamukurikirana yanga buri wese kandi ntekereza ko ari umuntu udafite ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora ibyo akora. Trump yatangaje ibi mu gihe inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika zitegura gahunda yagutse yo gushakisha abanyasomaliya batuye muri Minnesota ngo basubizwe iwabo. Bivuga ko iri genzura rizakorerwa cyane mu mujyi wa Minneapolis ndetse na St. Paul. Imibare igaragaza ko ibi bice bituwe n'abanyasomaliya 80,000. Trump asanzwe adakozwa ibijyanye n'abimukira, gusa yarushijeho rero kubibasira nyuma y'uko mu minsi ishize abasirikare babiri b'abanyamerika bishwe barashwe n'umwimukira ukomoka muri Afghanistan. Hanyuma rero tugaruke ku nkuru yacu nyirizina turebe uwitwa General Mubaraka Muganga. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. General Mubaraka Muganga yagiranye na mugenzi we wo muri Misiri Lieutenant General Ahmed Fati Ibrahim Khalifa amasezerano y'ubufatanye bw'impande zombi. Ni ukuvuga ngo ubufatanye bwa gisirikare hagati ya RDF ni ukuvuga igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igisirikare cya Misiri nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira muri rusange. Bivuze iki rero ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda mu karere? General Mubaraka Muganga yagiye muri Misiri yitabiriye imurikabikorwa ry'igisirikare cy'iki gihugu riri kuba ku nshuro ya 4 kuva ku itariki ya 2 Ukuboza 2025. Iri murikabikorwa ryitabiriye n'abahagarariye ibihugu byo muri Afurika n'ibyo muri Aziya biri mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati, rimurikirwamo ikoranabuhanga rigezweho, ibikoresho n'ubwirinzi byifashishwa mu kubaka ndetse mu mazi ndetse no mu kirere. Hanyuma ku itariki ya 2 Ukuboza ingabo z'u Rwanda zasobanuye ko mbere yo gusinya amasezerano General Mubaraka Muganga na Lieutenant General Khalifa babanje kuganira ku buryo ubufatanye bw'ingabo z'ibihugu byombi bwakongererwa imbaraga. Muri Kamena 2025 Lieutenant General Khalifa yagiye uruzinduko rw'iminsi 3 mu Rwanda yakirwa na General Mubaraka Muganga. Icyo gihe kandi baganiriye ku kurushaho kwagura ubufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu byombi. Ubufatanye busanzwe hagati y'ingabo z'ibihugu byombi bwubakiye ku musingi wubatswe na Perezida Paul Kagame na Abdel Fattah el-Sisi wa Misiri. Muri na 17 Sisi yagira uruzinduko mu Rwanda. Muri 2025 Perezida Kagame nawe agira uruzinduko muri Misiri, ibishimangira umubano mwiza umaze imyaka myinshi cyane hagati y'impande zombi. Ikindi ni ukuvuga ngo ni ukwagura ubufatanye bya gisirikare mu gihe u Rwanda ruri hagati y'ibihugu, navuga ko hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ibihugu bitabanye neza kugeza amagingo ngaya, ndetse ni mu bihe bitandukanye mu nshuro nyinshi cyane zitandukanye bagiye bavuga ko bashaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Aya ni amagambo yagarutsweho na Perezida Neva ubwe. Perezida Felix Tshisekedi nawe ubwe yagiye abivuga kenshi cyane ati urubyiruko rwo mu Rwanda raboshye rukwiye kubohogorwa, ariko ibyo abanyarwanda bagiye bagaragaza ko nta shingiro bifite. Hanyuma uyu munsi ku itariki ya 4 nibwo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagiye gusinywa amasezerano agomba kurangiza amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame yaragezeyo, Perezida Felix Tshisekedi yaragezeyo, Neva hamaze iminsi igera kuri 2. Witwa Dr. William Samoei Ruto nawe yageze ku itariki ya 2. Bikana ko ibintu bishyushye rero uyu munsi, aho rero abakuru b'ibihugu byombi banza kuza kuganira mu ngoro y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House. Hanyuma nyuma gato bakaza kwicara bagashyira umukono ku masezerano rero yaganiriweho ni impande zombi, no kuvuga n'ibihugu byombi muri rusange. Hagatonga ibyo byose biraba ariko mu gihe nko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo umutekano utifashe neza, imirwano irakomeje hagati ya M23 ndetse n'abarwanyi n'ihuriro ry'ingabo za leta FARDC, FDLR, FDNB no kuvuga ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Ku munsi w'ejo mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo hazindutse urusaku rw'imbunda zikomeye cyane nizoroheje, ndetse ni nako biziriye ku gicamunsi n'amasaha y'umugoroba, aho bivugwa yuko M23 yarwanaga ishaka kwisubiza bice yari yagiye yamburwa, ndetse aba barwanyi b'ihuriro ry'ingabo za leta nabo bagakomeza kurwana bashaka kwisubiza ibice bikomeye cyane byigaruwe na M23, ariko urugamba umuntu yavuga ngo rwari rwahindanye ibintu bikomeye cyane. General Sultan Makenga abasore be bose bamanutse bavuga bati tugomba kubohora uyu mujyi wa Uvira, hanyuma tugakomeza no mu bindi bice bitandukanye, byaba na ngombwa tukerekeza mu gihugu cy'undi tukajya kwibariza Neva ubwe impamvu ari muri intambara mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ari makuru rero
avuga muri iki gihugu nuko abasirikare ba Uganda bishe babiri ba RDC. Abasirikare ba Uganda bari mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishe bagenzi babo babiri b'abanyekongo muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri. Ingabo za Uganda zahafatiye abantu babiri zikekaho kuba ari abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Kodeko umaze imyaka myinshi cyane wica abasivili. Mu gitondo cyo ku itariki ya 2 kuza 25 abasirikare ba RDC bagiye ku kigo cy'ingabo za Uganda kiri muri centre ya Jugo kugira ngo bafunguze abantu, ariko zanga kubarekura. Naho ubushyamirane rero bwatangiriye, impande zombi zirarasana. Umuyobozi wa teritwari ya Jugo yatangaje ko mu basirikare bapfuye harimo umurinzi wa hafi w'umuyobozi w'ingabo za RDC, undi umwe w'umunyekongo yakomeretse cyane bamburwa n'imbunda za AK47. Byatangajwe ko ku itariki ya 3 kuza ubuyobozi bwa teritwari ya Jugu bwohereza intumwa ahabereye imirwano kugira ngo hakorwe iperereza hamenyekane andi makuru arambuye kuri ubwicanyi bw'abasirikare bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Muri rusange ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa, ariko reka mbabwire ko mu yandi makuru avugwa, Papa Leo wa 14 yavuze ko yizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashaka indi nzira yo gukemura ibibazo muri Venezuela aho gukoresha uburyo bwa gisirikare kuko ntacyo bwakemura, aho gasaba ko hakoreshwa inzira ibiganiro cyangwa se ibihano bigendanye n'ubukungu. Ati biragaragara ko hashobora kuba rero hari gahunda cyangwa se imigambi yo kugaba ibitero ku butaka bwa Venezuela. Papa Leo wa 14 wigeze kumara imyaka myinshi cyane akorera ubutumwa n'ubuseserdoti muri Peru yabibwiye abanyamakuru bari kumwe nawe mu ndege imusubiza i Roma avuye i Beirut ku wa 2 muri Liban. Ati ndavugisha ukuri ko hakenewe gushakishwa inzira z'ibiganiro, wenda n'igitutu cy'ubukungu kirimo, ariko hagashakwa inzira yindi yo kugerageza impinduka niba ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kugeraho. Atangaje ibi mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Amerika na Venezuela. Ni ikibazo gishingiye ahanini ku kuba Amerika ishinja iki gihugu kubindiriye abacuruzi b'ibiyobyabwenge uburyo yatangije ibitero bya gisirikare rero byo kubahashya, uko rero bikomeza kuyabegera. Papa Leo wa 14 rero akaba rwose yagize gucya agira icyo abivugaho. Umujyanama wa Bwana Trump wa Bwana Vladimir Putin witwa Yuri Ushakov yatangaje ko ibiganiro byahuje uyu mukuru w'igihugu n'intumwa ya za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump byarangiye nta musaruro ufatika bitanze uganisha ku guhagarika intambara muri Ukraine. Kwa kabiri tariki ya 2 kuza 25 Perezida Putin yakiriye mu biro bye intumwa za Perezida Trump Steve Witkoff na Jared Kushner bagirana inama yamaze amasaha agera kuri 5 hagamijwe kumvikana kuri gahunda yo guhagarika intambara muri Ukraine. Nyuma y'inama Ushakov yavuze ko ibi biganiro byari ingirakamaro, byubaka kandi bivugirwamo iby'ingenzi cyane, gusa nta mwanzuro wagezweho wemeranyijweho n'impande zombi. Yakomeje avuga ko bimwe mu byo Amerika isaba mu guhagarika iyi ntambara bishoboka ariko bikeneye kuganirwaho neza. Ati bimwe rero mu byo Abanyamerika basaba birumvikana ariko bikeneye kuganirwaho neza, mu gihe ibindi byo bitari mu murongo wacu akazi kazakomeza. Mu Gushyingo 25 nibwo Trump yashyize hanze gahunda y'amahoro yagenderwaho no kurangiza intambara yo muri Ukraine. Uruhande rw'Urusiya rusabwa ibintu birimo guhagarika ibikorwa by'ubucotoranyi kuri Ukraine n'Uburayi, ariko nabwo bugakurirwaho ibihano kandi bagasubizwa muri G8. Uburusiya kandi busabwa kubaha imbibi zizashyirwaho bukirinda kuzihindura bwifashishije imbaraga za gisirikare. Uburusiya buvuga ko Ukraine ikwiriye kwemera guheba ibice byayo byigaruriwe, igatangaza ko ihagaritse burundu icyifuzo cyo kwinjira muri NATO. Kugeza ubu ntacyo Amerika iratangaza kuri inama yahuje Putin n'intumwa za Trump. Gusa mbere yayo umuyobozi ushinzwe itumanaho muri White House witwa Caroline Leavitt yari yatangaje ko bafite icyizere ko bizagenda neza. Biteganyijwe ko Putin na Trump bazongera guhura ari uko izi ntumwa zifite ikintu gifatika zagezeho mu biganiro nk'uko byatangajwe na Ushakov. Biteganyijwe ko nyuma yo guhura na Putin izi ntumwa za Trump zinaganira na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Rero ari byinshi byakomeza kugenda bigaruko muri rusange. Ari makuru rero akomeza kugenda avugwa cyane ni Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Amagambo akomeje guterwa hagati ya Leta ya Kongo ndetse n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Leta ya Kongo ifuza ko ikibuga gifungurwa, ariko umutwe wa M23 ati ntibishoboka mu gihe iyo ngingo itakomeje kugenda iganirwaho mu biganiro twakomeje kuyatugira idoha. Ateretse kandi mwibuke ko ikirere gifunze. Ati ikindi kandi nitwe dufite uburenganzira bwo gufungura iki kibuga.
cyane ko kiri mu gace twamaze kwigarurira cyangwa se twamaze kubohora. Kwibutsa ko Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo zigenzurwa na M23 ndetse zamaze no gushyiraho abayobozi ba guverineri ku mpande zombi, guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Akaba rero iki kibuga cy'indege rero bifuzaga ko cyafungwa kugira ngo indege ziye zikigwaho zifasha mu bikorwa by'ubutabazi by'abaturage bugarijwe n'ibibazo bituruka ku ngaruka nyine z'intambara ikomeje guhuza M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta muri iki gihugu. Reka mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibihe